Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki nongelam ka Jaintia National Council Central Executive Committee hapo ka jialam u President uba Sambor Milingdo kila lej bani kandu yu MLA ka Cleariat Constituency uba Kermen Shilla uba Longru advisor ka Tanan Mining and Geology ka Sorkar Jilla ban pensngau hakabayday bat ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund na kabenta ban yarap ikilanot kibala syakta na ka kamti dawyong. Hau kurwa bala pha shakilat pathai kubor ha ka arpun riu terek ujeli arja pun riu ka sengkalai thersani helor ki kendon jong ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund ka bala shana khnang ban yarap ye kilanot ki bala shakta nadu bala khang ya ka jingti bat shalan daw yong hakane ka jalla da ka National Green Tribunal na kaliang advisor ka Tanan Mining and Geology ula ka jingkular ba unsa shimkya yakani ka jingdawa jong ka seng da ka bayakaran bat o menteri rangba ka jalla uba kamiru ya ka Tanan Mining and Geology ban penyo ya ka hok jong ki padba ki bala syakta negasngi nakaliang kayong ka Jaintia National Council Central Executive Committee dayo IHM wa MLA wa mburo mo yung woman la hijo ipor ka mo advisor yung ka Mining and Geology Department. Kajing IHM ko yung to halor kawi kabenta. Hadin wa ka NGT dekhang gaya umuyong haw arajar khatso. Hadin ite hawa da sedang transport ya uni umuyong mo wad depti. Tanakiliang ka NGT da pak gaya ka state government wa chna kawi ka fund. Kawatip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund daklam che ga boto ya kani ka pisa wa collect na kini ki chalan mo 5% na kawi ka chalan ya kani ka pisa to open MCAM ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu kitau ki wada M ka jingti ya muyong hakitu ki por te wa ar ni tala ya kani ka fund da chna o da chna karpang ni benta wa aging irap dan ne kam kata ka rehabilitation chakitu ki bru le ne ki yung ki sem ki wada chakta na ka jingkhang yung ka NGT ya umuyong te kam ka sen haden wa bot deni yakani ka fund the file ya ka RTI langba ka Mining and Geology Department te hawa pa yakani ka RTI ka wa pensnyaw longo kam ka sen to halor ka jingkali ka wa bo chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani ka kam na ka jing chak khang yung umuyong hanre the panila ka jing tip wa ka kayi wa kani ka government langba ka Mining and Geology Department dele go ne benta o yarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chakta na gajing khang yo muyong hande ka wapan snaw si ye ikam ka sen ka jubab yung ka department lang ba ka RTI hi ang not available te na kaliang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing snaw khia na ka benta ki paitba ki yung ikam tam ya kitu ki long yung long sem ki wada chakta na ka kam ki muyong da pa jing tho i chaw advisor yung ka Mining and Geology Department usar Kermen Shilla woman la hijo ipor kamu local MLA yung tada karpat iya ka state government lang ba kayong advisor yung ka boto u instruct gi ya ka district level committee yung kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jingtho ya kita ki long yung long sem lene ya kita ki bru ki wachakta da kani ka jingkhang yung ka NGT yo muyong but hejoy por le u egi kalat jingirap lang ba yung kani ka fund ne ba da chemi boto da ki sos pa kolor tam am ka fund hapo kani am ka pisa hapo kani ka fund Henry now si ang watang chitengkale harikot wada panam kam gi lene waka Mining and Geological Department da pa go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong ala da krunya la am ka jing kelam yang ki association ma ki wa ki muyong hagini ki singi ki wada dep wa chief secretary yo wa chief secretary la da kelam wa am ka fon de benta ki wa chakta na ka jing chakhang muyong Henry ka jingkali kwa ibu ya chief secretary lene ya minister yang ka Mining and Geology Department yele wa penem kampi ya kini ka fond ne bentau yarap ya kini ki buru ki wada chakta sket kamu de tipi wa ka yo ka kot de hier ga hapo ka is Jaintia ka yang ikam tam hapo ka steady woro ka wina ka jingkhang yang umuyong Henry sausi ang wa halor wa de am ka fond bom em kani ka jing lai yang ka fond em ulai go chakita ki wa to sab uyo eka ho emi ka tukat ni ki wada penam kam gini benta wa restore lene wa u penimbiang e kamariang handa i kam kastenyo PMT binya iya kani tadau ti binya e handa ka panghi ka wani chini to ya kani ka jingyarap
ya kini ki long yung long sem ta nakaliang u MLA Emburam yang da kula da hui ka assuran bo dawi kelamu wa minister in charge yang ka mining and geology department but hejo ipor la ina kaliang kaseng da pressure ya ka government boto u ego ya ka hok ka yong kini ki boda chakta na ka jing chak khang muyang kini to ka message ka wakiliat phai ka sarkar panam kam hok ya ka pisa ka boto yong kini ki wa chakta but se ka ju ka por la ka seng daw ya bod den go we daw ya daw tho chu go ya ka jing tip ki wa kham banya he jing to wa kani ka fon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.